comunque, prima di iniziare, faccio come sempre, io nomino il nostro amico, perché lui è veramente il nostro amico, rappresentante. Sarò breve, io non sono, lo sapete che io non sono come che ha molto lungo a parlare. Io ringrazio Mirza perché è considerabile un amico, a me fa piacere perché considero un po' tutti voi, non miei amici, ma amici comunque del comune di Angolo e della nostra gente. Vi porto il saluto del sindaco, che vi augura un buon lavoro per oggi pomeriggio, e ovviamente ringrazio per tutte le attività che avete svolto fino adesso e continuerete a Da povedu svoju majku i to ja sam mislio da ćemo biti puna sala preko da imamo gdje svi sjeti. Znači, ali eto, rad poštovanja prema vama koji ste ovdje došli i prema nama, mi ćemo održati onako kako smo to zamislili. Znači, da svi zajedno razmišljamo, razgovaramo i vodimo javnu raspravu o toj ideji koja je ponikla od strane asocijacije. Znači, nije to uvijek ni posao da se mi samo sastavimo ovdje, vjerujte mi, to je i pravljenje ove dvorane, ove sale ovdje, i krećenje u Kosovo, Pinu, kako i obavljanje raznih radova, samo da bi imali ovaj prostor, da bi se približili institucijama ovdje sa kojim radimo. Znači, ljude koje ovdje vidite, naravno ima i među vama dosta onih koji su dolazili i pomagali, naravno, ali Mirso, zašto ti nisi sve ovdje? Ali ne ti si. Mi smo dali koliko smo mogli i uradili smo koliko smo mogli. Znači, i ono što smo uradili, mislim da je bilo preko naših mogućnosti i preko vaših mogućnosti. Znači, zato sam želio da vi budete ovdje ispred, da se vidi ko su to ljudi i da nas je premalo. Premalo je nas ovdje. Recite mi vi iskreno, šta ste vi očekivali danas od ovog sastanka. Znači, kasnije kad počnemo javnu raspravu, recite mi iskreno šta ste očekivali. Ja sam očekivao najmanje 100 ljudi i sa tom bazom smo možda mogli početi nešto razgovarati. Međutim, iskren sam, jako sam razočaran, ali i bolje je da je ovako, da znamo na čemu smo. Znači, da ova naša javna tribina, da naš razgovor danas možda ima neki drugi tok nego koji bi imao sigurno da je ovdje bilo 150 porodica. Znači, želim prije svega da pozdravim još jednog našeg prijatelja koji zaista, to je Nermin Fazlagić koji živi u Veroni i znam da i vi ste u Veroni sad u toku da se okupite oko jedne asocijacije, oko jednog udruženja, da jednostavno i rad vas i rad vaše djece, ako želiš nešto da kažeš, da pozdraviš odmah na početku. Samo da vas pozdravim sve, to je posvedanje, znači hvala što ste došli, hvala što ste me primili, znači ja dolazim iz Verone. Sada, znači, zahvaljujem se Rami što je došao i uložio svoj trud i svoj vrijeme što je došao i kod nas malo da nam kaže da se trebamo družiti, da ipak, mislim, sami sebi možemo pomoći, neće nam niko pomoći, znači ovdje u Stanci smo na selu Italiji i trebamo nešto da uradimo sami. I znači ta ideja da pokrene se neka asocijacija i u Veroni koji ipak je sada Rim, je Milano, malo poveći grad u Italiji, da započnemo mi neku asocijaciju kao vi, to jest vi mogu reći vi ste nekako uzor, znači šta se sve može postići na selu Italije samo kad se ima bolje, kad se ima energije. Ko ljudi to hoće, budimo iskreni. I sad smo, znači, trebali smo predati papire sljedeće sedmice, mislim da će se organizacija zvati Stečak, da ne bude ništa previše vjersko, ne previše regionalno, Stečak se svi donati šta su. I eto, znači, to je to. Eto da kažem šta je bilo. Hvala. Samo djeci, jer ne znamo možda ni tu našu istinu. A kamo li da nam djeca znaju. Ali eto, imamo priliku da naučimo možda bolje i više nego mi. Mene stih sledi. Nešto što tu nas okuplja. Kad ima takva jedna ustanova, a vidite, to je jedna ustanova, bez obzira što nije nevladina organizacija, ali kad ima takva jedna ustanova, onda kompletna država iz koje dolazimo ima gdje da dođe, ima gdje da se obrazi. Ko je altruista, misli da su svi dobri ljudi, da će to sve da bude super, mi smo to zamislili glavima i to će tako negdje. Nažalost, u čitavom svijetu je takva situacija da je svaki čovjek više materijalista nego što je duhovan. I tako se i naši ljudi vode ovdje da dajte nam hljeba i igara. Ne trebamo se zaletiti sve da imamo taj novac.
Mi ne trebamo se zaletiti, kupiti ga da ga imamo za odmah sad. Znači, trebamo naučiti polako da ne naiđemo iste probleme kao što ste ovi u Svjesni da se, možda mi nismo svi vjernici, ali nema veze. Desio se slučaj, eto ti znaš, i prepričaj slučaj koji se desio, kojeg je majka došla u goste. Hoće tu da, što kaže, da ga trasirate taj put i da to bude ako Bog da nam sve regularno, uredno, šta se napravi, pa nek nas je 5, alhamdulillah 5, sve je regularno. Tako da, ne možemo ni mi sad od sebe uzimam, nisam ja puno uradio pa da bi imao prava nešto i da vam kažem. Znači svi se mi moramo uključiti jednim dijelom, pa znači dođi, imaš ideju, hajde brate reci ovdje sad pred ljudima, pa da svi ti ljudi tu ideju razmatraju, to je dobra, je to njegova činja. Tiraš, sabereš 10.000 opština, daje toliko. Mi moramo sagledati. Znaš, onda jedna druga stvar, trebamo iskoristiti i ramu dok još čovjek hoće i može. Znači, mislim, treba ga iskoristiti, to on... Htio bih znači da ukažem pažnju veliku na kakvu god asocijaciju, kulturni centar da se napravi, ono će trebati isto tako da ima veliku znači prostor i na internetu i na društvenim mrežama. Tu sada ja znam... To je greška. Možda dijete zna više od mene koji ima 7 godina. Možda je pametnije, možda je. Znači, treba uvesti djecu. 3-4 mjeseca ja sam u kontaktu da napravimo web stranicu škole koja bi bila i pod asocijacijom. Nešto raditi tu na toj prezentaciji. Jer bit će tu puno naroda, bit će tu i televizija, znači trebalo bi nešto raditi na tome. Ja sam to napomenuo, Gdje sada tu hiljadu biblioteka, samo da se znači knjiga, znači o našoj historiji, o svemu u vezi Bosne. Jer i to ponavljam, to je nešto što, na primjer, ja kad sam se školovao, baš bi mi bilo drago da sam negdje imao mogućnost da to... Ova ideja koja je započeta s ovom asocijacijom je izuzetno fina stvar. Kulturni centar je nešto daleko bolje. Težak, velik zalogaj.